Doktor musun? Doktormun. Unutup kaldınız mı? Bol. Ne ona iki tat işte yolum. Konkretni altın kılıp sosa bola. Anan kızlar öpmüş pop altın dişiniz büyük ketsin. Julsa julayır. Canınız da bağlı. Bişkekte işleysin. Ha? Bişkekte işleysin. Onda. İki tat işte Canınız da bağlı. julasın. Konkretni kılasın. Iki tanesi toğuz onu çalışır gerek. Utkırova. Bizde alat polный. Bu sırasanız özünü. Ya bölüp koyayım. Sizge çoğun жардам кылам деген. Ушул кыз кылат ошонун бардыгын. Карындашыңыз кылат. Болды. Ya Bişkek'e vararız onda. Yo, o күн ылганда кылат аны Өткүрова. Şu gün ılganda da. Xuda xohlasa. Oldu. Siz hazır aşıqtаңыз kızlardı. Şöyle aşık var. Hazır siz olsun bari saltık günden keyin anan. Kine ola anan. Кичине иштериңиz болот. Yo meniki. Yo men aytib bereyim bir halegini. Men tişim birinci klasımda polny çıkıp düşkönde kichine dedi. Anan keyin men nonga balta tişingdi teşe tişingdi mama verdi opam aytsa men balta tişingdi verdi adashib ketkenmin ana tişim kattarıp ketkende. Mende eyvallar bitta İlyas degen bola var. Moндойларды айтпаң болду Өткүрова. Tişim verdi. Жөнүң. Айтпаң. Өткүрова. Туугандар ким бармы чатта жанакы мурда тиши түшсө наңга оштуруп итке берет эле го жакшы тишиң магар да ошону айтканда адашып кеткем дейт. Өткүрова андайларды айтпасаңыз Балтек тишимди алып жеп койгон деңиз. Adashib ketken. Сиз кандайсыз, жакшысызбы? Көп рахмат, өзүң көрүнбөйсүң го. Жакшы рахмат. Жо, мен ушул жерде эле жанымда эле. Мен көптөн бери көрүнбөй эле отуруп калганмын. Көз тиіп атабы? Ооба, көз тийип ооруй берип кыйналдым. Анан ошого кичине шашпай чыгамын, кичине орозо чыксын анан. Туура кыласың. Красавчик болуш да оңой эмес да эми. Oldu oңой эмес. Оңой эмес. Өзүң оңдо бересиң карындашым. Жардам бересиң Кудай. Бишкектин кайерде иштейсиң? Биз бардык го Бишкекке. Сиз келдиңиз, убакыт таап мага жазып коем деп ошол боюнча. Koyanek o bagı tam mı? Ab keleyim mi koyanek? Коюңуз алып. Кандайсыз Өткүрбай? Kandayсың? Шүгүр, рахмат. Жасалым жақсы. Рахмат. Орозоңуз кабыл болсун. Кайерден боласың? Мен Нарындан болом. Narından. Atın kim? Калдыңызбы? Ne unuttuk bak. Кыздар менен көп сүйлөшсөңүз ошол да унутуп каласыздар. Иштериңиздин соктарыңыз жакшыбы? Bari жақсы. Энелериңиз жүрөбү? Dilerim жүрөт. Көлгө барайын деп атасыз. Құда қаласа, Құдай бұйырса барып қаламыз. Качан барайын деп атасыз? Енді да. Жазда да енді сәл күн ылыса. Үйді баштап бүтүрүп анан барабыз да. Шашпай. Качан үй бүтөт экен? Оразадан кийин баштасак да. Мен чукурганды унутпайсыз, Жок. Өткүрова, тааныбадыңыз бул кызды? Таанаган жок. Тек тиштериңизди молоток менен уруп сындырып, сизди красавчик кылам деп отурат го. Болду. Айкага жарай турган кыл. Айкага жарай турган кыл дейсиз го. Айкаңыз, сиңиз табылгандан кийин Айкаңыз сиз карайт бекенсиз? Сөзсүз карайт.
Карабай коебуз го. Шашпай только, а? Жаттыкпы? Сордуга бериңин да. Жыртканда жолуңуздар болсун, кайтканда койнуңуздар толсун, сапарыңыздар бейката болсун, астык кыдыр алдыңыздарда болсун, пишкан ашыңыздарды мейман жесин, кенемини Кудай таалам берсин. Баягы доктор кыздына жорткондо жолу болуп, кайтканда койну толуп, сапарлары бейката болсун, астык кыдыр алдыларда болсун, пишкан аштарыны мейман жесин, кенемини Кудай таалам берсин. Союп жегениңиз кой болсун, чайнаганы май болсун, будай арпалары көп болсун. Эмне тилесе Кудай Алла таалам алдыга түшүрүп бере берсин. Аллаху акбар. Yaşamışlar, rahmat. Tanıvayslar da öptüm ha. Akılda çok gördün. Öptü. Öptü o betini ne kal? Gördün kal. Yok o halegi kıpkızıl neresi bolat mı? O bana yap gele veret. Fak bol. Aa, o öpümü çapay mı oldu? Yok, kınga çat. Kafasına bırakız böyle kral. Baraz. Onu öpümü çapay da yok. Ya Ayzada degen mi? Klastaşı var koy. Oğlum suyam bol ne? Şonu suyasın. Yok halegi kılamın durek. Çötot kaynavaya atası ötük o. Kaynap dadıl oturunuzlar. Siz özünüz kaynavaya atasız. Ben özüm kaynap otam. Adam çok ötük o. Adam az 200 adam men otururuz. Erten 100 adam men oturastan an ütті oşun. Kançalık köbeysеңizdер oşonçoluk жақшы. Köbeyiңizdер. Kaynap durunuzlar. Siz kaynaşınız gerek deyim. Men kaynap otam. Kana kayntı kaynap atasın. Kaynap durunuzlar dedim o. Şansınız kaynap kalasız mı? Ha? Kaynavaya atası ötük o. Bizim kaynavaya atası. Sizler menen oyun oyuz, gülöz, oyun tamaşa kılabız, külkümüştü kılıp oyun aparabız. Kulkuştu? Evet. Söyleyiverin ötük o. Денсаулыкта болуңуздар, эч качан оорубаңыздар, күлүп жайнап, жакшы. Toyda oturgan joksuz değil mi? Жакшылап Sözlerden söylemişçe. Ya toyda oturasınız. Жакшылап жүрө бериңиздер. Канатбек рахмат, онча ата айтсам кечиресиздер.